gazda Miluna, on će te lijepo čuvati. E pa, dajte divi tamo i malo artije, okrete se mehandži. Mehandžija donese divit, jedan čokanj s malo mastila, pero i jedan tabak prilično izgužvane hartije. Vidak uze i ode za drugi sto u kraju da piše. Dok je on pisao, dotle je ovamo već Miluni čast dao. Golub, Vesa i ostali jednako hvale Miluna i govore Sreji kako se namerio na gazdu što nikad nije niti će, kako će mu biti dobro kao u svojoj kući i tako dalje. Već zabrazdiše daleko u hvalisanju. U tom priđe Vidak do onog stola držeći važnu u ruci onaj tabak hartije. Evo Milune i Sreja da vam pročitam. Dela čitaj, rekoše svi i stadoše oko njega da slušaju. Vidak se iskašlja malo pa poče. Ugovor između potpisanih, i to sa jedne strane mene Sretena Stojića, težaka iz N, a druge mene Miluna Vučevića, trgovca iz istog mesta, na sljedeće zaključismo. Pod 1. Ja, Sreten, ugodih se danas sa Milunom da ga od 23. aprila pa do 26. oktobra ove 1870 neke godine kao sluga kućevni služim i to s cenom za 14 dukata i slovima za 14 dukata cesarskih. No, pošto ja umem da sviram u ćemanetu, to sam dužan ista kući Milunovoj s bubnjem doneti i kad on zahteva da sam dužan svirati i ići u svatove i gdje me on prati da sam dužan ići svirati. Što će on naplaćivati kao i bakšiš što budem kad prilikom sviranja dobio. Dužan sam njemu novce davati. Ukratko. Što mi god on bude zapovedio da radim, dužan sam mu raditi. A pošto ja umem da gradim kace i tako dalje, kao i stale stolice, uopšte stolarski posao i to sam dužan mu raditi. Kako njemu, tako isto i ondje gdje me on kome prati i šta god i od toga zanata uradim, koje će on naplaćivati. Ama nismo tako rekli ćato, prekide mu Sreja čitanje. Tako ja ne mogu. Pa nećeš ti to njemu davati, nego samo da čuva. Ovo je samo vor mi radi, tek nako. Neće, grunuše oni. Ko? Zar gazda Milun spao na njegovu paru? Bože sačuvaj, to je samo onako napismeno. Ne dao Bog da bih mu ja, brate, i paru uzeo. Ako mi da na ostavu, njegovo je, čuvat ću mu. Ako ne da, toliko i čini. Ja, Boga mi, ne znam, poče Sreja dvomiti. Ama slušajte ovo do kraja, reče Vidak. Ja sam ovdje obavezao i gazda Miluna. Ono mora biti po vormi kad se hoće pismeno. Jes, tu ima neka vorma, potvrdiše ostali i opet se nagoše da čuju. Vidak se opet iskašlja pa nastavi dalje. Što se tiče naplate ajluka, Milun će mi pare do 2 dukata svakoga mjeseca davati i to pošto ceo mjesec oslužim, a ne u napredak. U slučaju, ako bih ja odustavio Miluna i ne bih ga po ovom ugovoru služiti hteo, dužan sam mu 1 mjesečnu platu naknaditi. To jest da mu ne bih mogao ajluk za onaj mjesec naplatiti u kom sam ga ostavio. Ili ako budem naplatio, da sam mu dužan vratiti natrag. Baš to nekako, zaosti opet Sreja dvoumiti, ali oni navališe na nju. Pa stani, brate Srejo, dok vidimo sve. Neće tebi Milun krivo učiniti, a i grehota bi bilo. Sreja sleže ramenima i učuta. Vidak nastavi dalje. Pod 2. Ja, Milun, zaista ugodih se sa Sretenom da me kao sluga od 23. aprila pa do 26. oktobra 1870 i neke služim s cenom za 14 dukata cesarskih. Obavezujem se Sretenu uredno svakog mjeseca zasluženi ajluk u 2 dukata plaćati, a tako dužan sam mu i alat nužni za kapčarluk i stolarluk ako ustrebadne nabaviti, koji će po roku ovome moj ostati. Obećavam mu da ću mu konja za jahanje davati kad god ga budem u svatove slao, kao i žicu za ćemane kupovati. No pošto uz ćemane ima i bubanj koji će doneti, ja ću nabaviti čovjeka koji će bubanj u svatove i gdje ga prati da svira nositi. U slučaju ako bih ja Sretena bez uzorka od sebe oterao,
dužan sam mu na osnovu postojećeg zakona jednomesečnu platu unaprijed naprazno dati. Uostalom, na ugovor Sretenov pristajem. Pod 3. Ugovora ovog obe strane držat će se. I tu Vidak pročita i datum i potpise ugovarača i svedoka, među kojim se on ovako potpisao. Napisao i svedoke kao i ugovarače potpisao Vidak Peckalović, opštinski pisar iz N. Vidiš, Šrejo, ovdje je gazda Milun obavezan. Pristaješ li na ovo, Milune? Da, pristajem, samo neka mu se ispuni formalno, a mi ćemo već kao ljudi, nećemo tu jedan drugom, znam ja šta je služba i muka najamnikova. Ma jes, gazda, tako je, prihvati Sreja. Samo ja bih najvoleo da nije to ni pisano. Dosta je pogodba pred ljudima. Istina, a sad već ne možemo kvariti, reče Milun. I opet navališe svi na Sreju da se ne boji i da ne sumnja ništa. Milun uze ugovor u džep. Još malo se prodivaniše, pa se raziđeše. Uoči Petrovskih poklada beše golemo veselje kod Srdana Mišića u R. Srdan, dosta imućan domaćin, ženi svoga jedinca, dečaka od svojih 18-19 godina, a i vrijeme već da ga oženi. Srdanova kuća nije bog zna kako zadružna, on u godinama i otežao, njegova stana nije više onako okretna kao mlađe doba, kada je mogla uporedu kopati s najboljim kopačem i kad se u svakom poljskom radu nije bojala mnogoga muškarca. Vrijeme je već da se u kući Srdanovoj prinove koje čeljade, a da stana dobije snahu koja će odmijeniti u kući, a bogami i u polju što privrediti. Ele, golemo je veselje kod kući Srdanove. Vođevinu doveli, pa Srdan navalio čast i svadbuje se. Svatovi se razveselili, pa grade 300 lakrdija. Igra se, peva se, učinila se samo jedna graja. Tu je i Sreja sa Čemanetom. Srdan ga već davno zvao, a Milun ga poslao i najmio mu po ugovoru nekako suludasto momče da bubnja u bubanj. To nesrećno momče biše se toliko opilo da već ne zna šta radi, okupilo bubnjati kao pomamno. Već se ne čuje ono jadno Čemane Srejino. Kao za pakost ni Sreji ne ide nešto sviranje od ruke. Milun mu kupio po ugovoru žice, pa se svaki čas kidaju. Niti ih može ljudski zategnuti ni udesiti kako valja. Čemane mu se jedva čuje. Prije bi rekao da struže nego da svira. Sreja već pozelene od muke. Svatovi se počeli podsmijevati njegovoj svirci, svaki čas tek podvikne ko. Ajde, Srejo, strugni malo u tu svoju drombulju. Na to se naravno ospe grohotom smijeh. Sreju već probio znuj kao graške. Baš grebe kod testera, podvikne drugi kod Svatova i stane zvižduka tigru koju tokor se Sreja svira. Udri bre, dere se treći na ono pijano momče. Kad mu ne valja Čemane, opali barem ti, a ono ludo jedva dočeka pa udri kao pomamno. Da polako more, ciči Sreja kroz zube. Probi bubanj, Bog te ubio. A ja neće momče ni da čuje. U tom izleće jedan pijan svat iz kuće, iznese čakanac što ga našao negdje na polici, pa tek ćušnu ono momčetu u šake i viknu. Ovim bre, baci tu maljicu, opali sad. Dokopati ono čakanac, pa onako ludo i pijano sve poskoči i udri što može više u bubanj. Ne, nesrećo, ciči Sreja i tuče ga gudalom po leđima. Ono još gore. Svatovi se deru. Tako, more, tako, udrite! I skaču oko njega kao besni. Najposlije ti ono momče spusti bubanj na zemlju, pa tokor se i ono našali. Poteže i skoči na nju. Puče koža i obe noge propadoše mu unutra. Ono samo ukokoti očima. Svatovi digoše graju oko njega, dok ti đavo nanese jednog sloncem vina, pa pljus njemu na glavu, ostaje ono i bubanj kao u vodu uvaljano. U tom Sreji pukoše obe žice. On poteže ono Čemane te u krov. Neki otrčaše i nađoše ga, pa počeše strugati, zviždukati i igrati onako sami. Sreja samo što ne plače od muke. Oko neko doba noći raziđeše se svatovi oko kuće Srdanove.
Sreja i ono momče otišli ranije, jer im valja čitav sat oda prepešačiti do sela N. Momče ono grabi naprijed s probijenim bubnjem, a sve se povodiđa tamo đamo. Sreja uzeo ćemane pod pazuho, pa se pokunio i zamislio, jer mu se dosad nikad nije desilo da tako prođe sa svojom svirkom, a od bakšiša nema već ni pomena. Ide on i misli šta ga čeka kod kuće. Kako li će izići na kraj s Milunom kad mu zaište pare i račun. Dok ga dostiže neki Milosav, komšija Milunov, čovjek dobrična i razgovoran. Poznade ga u mraku pa reče: O, Srejo, ti li si? Čekaj, zajedno ćemo. Možemo. O, brate, baš ovo danas bi džumbus. Tak men će taj džumbus sutra na nos iskakati. A što more? O, zar ne znaš što? Onaj će mi oči izvaditi. Mislit će da sam Bog zna kakve pare nakupio. Stalo te. Kaži, nema pa zbogom. Kad bi on to verovao. Ama bogati, zar ti njemu sve daš što ti god padne? Ja što ću? Pa ti si balan lud. Ne daj. Kako ne daj kad smo načinili onaj prokleti ugovor pa moram? Kom sam se god požalio svak mi veli, boga mi kad je ugovor to ti je. A što tebi bi da se tako podvežeš? Kuću, brate, kad ne saletili svi. To je veli samo vorme radi. Tebi neće Milun krivo, bolje nek ti on čuva paru, a kad ono noće oči da mi iskopa ako mu sve do krajcara ne dam. Pa ti čujem ima istorišeš za njegov račun. A ja kako? I to je zapisano u onom nesretnom ugovoru. Baš bolje bi ti bilo da ga nisi ni gradio ni podvezivao se tako, reče Milisav i mahnu glavom. Ja, boga mi, ne znam što ću. Niti mi se mili služiti ga više, niti ga mogu ostaviti sad u nevrijeme. Gotovo bi bolje za tebe bilo da ga ostaviš. Ama kako ću? Nađi kako mu drugu zakačku, pa iziđi, eto tako. Pa počutavši malo upita ga. A vlada li se on kako se podvezao? A ja, eto, govorili smo da mi nabavlja žice za ćemane, nabavi mi najgore, ničemu ne valjaju. Rekli smo da mi daje konja ako me pošalje kud podalje, pa ni konja ne da, već šipčim ovako peške. U ugovoru stoji da mi nabavi momka da nosi bubanj. On mi nabavi kakvog ludaka, kao gulavera danas, da mi probio eto i bubanj. Kazali smo da mi nabavi alat šta mi treba, pa daj ako još ništa. A ovamo svaki čas me tera ovdje, đa ondje da radim. Pa viš, tu ga možeš na sudu dobiti, ja ti kažem. Slobodno ga ostavi, bolje pre nego posle. I tu Milisav nastavi učiti Sreju šta će da radi i kako da se brani ako baš do suda dođe. Tako u razgovoru stigoše već do kuće. Milisav okrete svojoj kući, a Sreja s onim momčetom na Milunove vratnice. Ono momče jedva se dokotrlja do jednog ambara, pa spusti bubanj i plući se pored njega na travu. Sreja se pope gore na doksat, skide gunjac i metnu pod glavu, pa leže i onda spava. Dugo nije mogao zaspati. Jednako mu se vrzlo po glavi šta će sutra činiti i kako će se razračunati sa gazdom. Jedva je pred zoru sve oči. Taman svanu, a već stade gazda Milun po običaju vikati po kući i oko kuće. Tera čeljad da ustaju, zapoveda nešto, iskašljuje se, viče. Često se popne gore na doksat, vidi Sreja još spava, njega ne dira. Samo se tek iskašlja i često pogledi u gunjac Sreji pod glavom, ondje gdje je džep. U džepu nešto naguđeno. Strpao Sreja peškir kako se obrisava juče od znoja. Gazda Milunu smiješi se brk. Dobro je, dobro, misli u sebi pa tumara dalje po kući. Ode obilaziti i ostale zgrade. Kad bi kod ambara, smotri ono momče i pokraj njega probijem bubanj. Učini Milun poluglasno. To vi su pokor počinili. Ome je tu padala para kao kiša. Već se prilično odjutri. Gazda Milun popio kafu dole u kući i popušio lulu, pa tek zovnu neko od čeljadi. Idi dete, probudi Sretana, nek dođe amo. I stade zadovoljno usukivati brkove i iskašljavati se.
Malo postaja, eto ti Sreja siđe ozgo s dokseta. Milun odmah poče. Dajde Srejo da vidimo račun i stade se namještati da primi pare. Koji račun? Reći će Sreja još bunovan i zlovoljan. Pa juče, koliko si pazario? Ništa, odgovori Sreja kratko. Što veliš? Uzviknu Milun i nabrao brve. Ništa, to velim, odgovori Sreja srdito. Ama odista, bogati. Odista. A ne može biti. Ne može ja. Još ti meni opremio onakvog ludaka da mi smeta i kvari, pa opet reci ne može biti. Ja ti opet velim ne može biti. Onakvo veselje, onaki gazda, onaki ljudi, nego batali ćorava posla, daj da vidimo račun. Srej već prekipe, pa ne znajući šta da mu odgovori, uzviknu. Ne dam. Šta? Ne daš? Ne dam. Predaćeš, sinko, goli beli. Vidjet ćemo, odgovori Sreja pa se okrete da pođe. More ljudski ti kažem, daj pare. Boga mi će biti od nas čuda. A ja tebi ljudski kažem da nemam, odgovor Sreja i osječno i pođe. Da stane samo da te pitam, ciknu Milan pa poleti napolje za Srejom. Sreja se okrete i dočeka ga. Spodbiše jedan drugog i staše se vući po avliji. Čeljad istrča i udri u dreku. Njih dva nose se kao besni. Ne da se Milun, ne da se Sreja. U tom rvanju doguraše se do ambara. Ono momče skoči bunovno pa nadade dreku i uteče nekud u korov. U tom Sreja nekako odgurnu Miluna, zgrabi bubanj pa njemu na glavu i bež na vratnice. Dokle Milun skide bubanj koji mu se beše nabio čak do ramena i zakačio ga nekako ružno ispod vrata onim pačetom još zapete kože, dotle Sreja već daleko odmače i nestade ga nekud niz potok. Da pušku mi dajte da ubijem psa, riknu Milun i uleti u kuću. Zgrabi s klina nekakav zarđali krndelj bez kremena pa stiše napolje kao pomaman. Kad bi na vratnicama, umalo se udari sa vidakom pisarom koji taman hoćaše da uđe. Ehe, šta je to? Viknu vidak začuđeno i uhvati ga za rukav. Kud si nago? Pusti me da ubijem psa. Koga? Ama onog. Sreteli ga gdje? Nije zar Sreju? Baš njega, pusti me. A što? Stani malo, smiri se, uzdržava ga vidak. Kako što? Kud god otpremim da mi što uradi sve naopako, sve kod bede. Poslao sam ga eto Srdanu u svatove, nabavio mu žice, najmio momka da mu nosi bubanj, a on jutros ni pare. Kaže nema, ne da. O, ne može biti. Bome može, vidače, reče Milun stišavši se malo. Eto kakav ti je taj tvoj krasni Sreja. Otkud moj? Pa ti si mi ga i natentao na vrat. Zar? Ako li ono prvi pomenu da bi dobro bilo najmiti ga, jel ja ili ti? Ono jes, ali opet i ti si malo kriv. A što ja? Da si barem onaj ugovor bolje pritvrdio nego načinio onako kao ni sebi ni svom. Mile, što se ugovora tiče, tu ti ne dam ni jedni reći. Ugovor je na svome mestu. Pa što ne radi pas po njemu? A znam li ja? Neće, eto što. Pa što ću da činim ja sad? Upita Milun i vrati se polako, a za njim pođe i vidak. Neka ga još, pretrpi se. Gledaj kako na lijep način s njim. Ama eto ne može se. Probaj još. Pa ako se baš nikako ne može, onda ćemo gledati, reče vidak dok se ispješe već gore na dokset. Malo pomalo utiša on Miluna te pristade da Sreju još drži za neko vrijeme, jer mu vidak u 4 oka kaza da ga može biti neće lako ni na sudu dobiti, jer onaj ugovor nije baš sasvim po propisu, barem on ne zna da je kome gradio sličan ugovor. Dok je tu vidak utišao Miluna, dotle su Vesa, Golob i Bora dočekali u mehani Sreju. Pa kad su čuli šta je bilo gore kod Milunove kuće, navalili su setovati ga da se vrati, da se pretrpi, jer kuće u nevrijeme, sad bi mučno gdje našao da stane pod najam. Milun je naprasit, ali
Povrati čovjek dok se okrene, prođe ga ljutnja, pa onda opet lijepo s mlađim i šta još nisu govorili, dokle ga nisu obrlatili da ide opet Milunu. Kad bi uveče, eto ti Sreje. Milun duva i čini se tokor se nevešt, a Sreja duva i čini se također nevešt. Kad večeraše, Milun promrmlja. Sutra zorom, Sretene, otići ćeš da načiniš Marinku latre. Gledaj do mraka da bude gotovo. Otkako se Sreja i Milun svadiše i počupoše oko računa, odonda je svaki dan bilo pomalo riječi i inata između njih. Milun učestao slati Sreju po selima da majstoriše. Sreja počeo svakome raditi kao od bede, znajući da od svog rada neće vidjeti nikakve vajde. Milunu već dosadiše ljudi, žaleći se kako im Sreja nije ovo ili nije ono načinio kao što treba. Ele, tako je trajalo sve do gospođinskih posta. Jedno jutro uz gospođinske poste taman beše Milun opremio Sreju čak u rogaču da porogozi nekome kace i burat, a on se opet spremio da ide poslom nekud na drugu stranu, dok eto ti dođe mu 5-6 ljudi. Neki nosi vuču, neki čabar, a neki ne nosi ništa. Još svratnica, početek jedan. Ama Milune, šta ti ovo učini od nas? Šta more? Upita Milun začuđeno. Što ti nas zakla? Kako more? Upita opet Milun u čudu. Šalješ nam onog tvog Sretena te nam sve sude iskvari. Šta sam vam ja kriv? Vi ste ga hvalili da je majstor i da je vešt. Majstor je bio dok se nije kod tebe najmio. Jes, prihvati spustivši čabar. A sad ga ti vada učiš da ljudima kvari sudove. Hoćeš samo da ti što više zaradi, dodade drugi i spusti bremenicu. Bog s vama, okante se vi mene. Nema to kani se, nego de ti meni platio one kace, povika treći. Kake kace? Onake, sav mišljivovik istekao, onoliki mi malo propade. Neću ja da znam za to. Znaćeš, vala Milune, već ako ne bude suda, priprijeti jedan između njih. Ja se neću maknuti odavde dok mi ne platiš ovaj čabar, reče onaj što je doneo čabar. Evo možeš prst provući između duga. Zar je ovo oprava? Vala ni ja dok mi ne platiš ovu bremenicu, reče onaj drugi. Gazda Milun se nađe sad u velikoj prpi, uzvrda se što nikad nije. Ljudi osuli na nj psovku, pucao navlija. Ta je vreva trajala gotovo čitav sat. Kad ljudi videše da ne mogu sami ništa učiniti, odoše pravo Sreskoj kući da tuže Miluna. Milun poduva malo, prouka i promaha glavom, pa se onda diže i on. Reče nekom od čeljadi da kaže Sretenu čim dođe da odmah odlazi iz njegove kuće, da ga nije zatekao, pa ode naniže kući Vidakovoj. Sutradan se već po svemu selu čulo kako je gazda Milun isterao Sretena, kako ga je tužio Sreskoj vlasti i tražio naknadu štete i kako su ni ljudi tužili Miluna i tražili da im vrati pare ili plati sudove. Ele, zametnu se pozamašna parnica. Gotovo mjesec dana vukla se ta stvar po seoskoj kancelariji. Ispitani svedoci Milunovi, ispitan Milun, svedoci Sretenovi i oni ljudi što su se žalili da im sudovi nisu opravljeni kako treba. Donesene vučije, doneseni čabrovi, dovaljane kace, doneseni nekakve lotre, pa čak i onaj probijeni bubanj. Sve je to skrhano u avliju kod Sreske kuće. Svi su mislili kao sigurno da će Sreten izgubiti. I već ga behu neki počeli žaliti. Siromah Sreja, kako je nalijepio. Kuće, brate, šut s rogatima. I može biti da bi tako i bilo, ali na sreću Sretenovu morade kapetan Vučeta, koji je bio prijatelj Milunov i svakad mu držao stranu, otići nekim važnim poslom u varoš. A to se desi baš onda kada je trebalo suočiti parničare i stvar presuditi. Na polasku uzde kapetan čitav denjak akta pa pruži starijem pisaru Strahinji i reče mu: Dela bogati ćato, suoči ove ljude, pa presudi stvar da se više ne poteže. Strahinja je bio od mlađih ljudi, vrlo pošten i pravičan. Strašno je mrzio kajšare i seoske trgovce, dućandžije i zelenaše. Miluna već nije mogao da gleda očima. Kapetan Vučeta jako je voleo Strahinju, mada se nije u mnogome s njim slagao.
Strahinja mu je bio, što no kažu, desna ruka i kad se god desi kakva zapletenija i poteža stvar, Strahinja je raskrsti. Istina, ne svakat po volji kapetanovoj. Tek kapetan mu neće pokvariti. Tokor se ga malo prekori, pa ćuti. I tako Strahinja uze u ruke Milunov slučaj i Sretenovu parnicu, ispita još neke svedoke pa naredi da dođu parničari i svedoci na suočenje. Na suočenju htjelo je doći do Kika. Milun se raspomamio i prijetio da će apelirati, da će tužiti čak i kapetana samome ministru. Posle duge vike koja je trajala u sredskoj kancelariji, zapovjedi Strahinja da i parničari i svedoci iziđu i on uze pero i na aktu napisa ovakvo rješenje. Da se Milun odbija od traženja, da Sreten nije dužan davati nikakve naknade Milunu, a slobodno mu stati gdje hoće pod najam ili raditi svoj zanat, da gazda Milun mora opraviti Sretenu bubanj ili mu nov nabaviti, da je dužan platiti Sretenu, da onim ljudima što su se žalili opravi sudove ili ako to neće, da im mora u novcu dati naknadu, da se Vesa, Golub i Bora, za koje se dokazalo da su htjeli svedočiti u atar Milunov, kazne sa po 2 dana zatvora, da gazda Milun plati trošak i dangubu svedocima kao i parničnu taksu i da ugovor između Miluna i Sretena prestaje da važi. Kada je Milun saslušao ovo rješenje, zdimio je kao oparen iz sredske kuće, a za njim su odgegali njegovi kalauzi pokunjeni. Sreten je Bog zna kako zablagodario Strahinji i obećao mu da će odjako dobro otvoriti oči kad s kim pogađa pod ugovor. Milun nije naknadio štetu po rješenju ni Sreji ni onim ljudima. Sreja se više nije pogađao pod najam, nego je započeo svoj zanat i kojekako životario. Ljudi se više nisu žalili na njegov rad. Na saborima, slavama i svadbama opet je svirao i zarađivao po neku paru. Milun mu nije opravio bubanj, ni nov nabavio. Proderani bubanj istrulio je za plotom u avliji kod Sreske kuće. Milunova i Srejina pogodba i parnica ušla je već u priču po okolnim selima i sad, kad ljudi hoće da kažu kakav krajnji kaišluk, reći će: najmio Milun svirač.